Roma kami tujuh lemu pasahaton tulang di pasahat ma tuang ini ba mali mali. Kamu lau pasangapi hami tulang nami hula-hula naibaho kita karay. Bisa mapasahat tulang. Pasahan mo ba? Tulang pala. Tulang naibaho yung kapal sa daun. As isut lo kasi. Ay bago si Doro. Pako. Lo si Topo. Bola tulang naibaho sa takaray. Tungkol din. Tulang. Tulang rorobot nainggulan batuara. Tulang rorobot ng gula pa ba? Yung pamamadlo ka. Jaman itu enggak. Om madihita tunguan nama marangi raja setanggang. Nasa matutut ko. Jadi mula tema tulang sikop bera sahat tuhan musuh dia songo sikap di si pangarot itu tulang No, songo lima partot na tulang tau duti mau datu tulang ate uli. jadi leka mo majo tiki di hami asa majujur mulu majo majahajur mulu jo hami tulang mula tema baik. Jadi di Sidiulah namin, jadi sebelum ku jawab kami jujur mulut dari nama ia upung nami ima upung Paulina si tanggang mangalap boru nirajai boru naibaho si takaray pinopar ni upung namion dua mabawa tolu boru naparjolo Marsita si tanggang nahinan mangalap boru nirajai boru sagala nahinan napaduahon Victor si tanggang nahinan mangalap boru nirajai boru naibaho si dauruk nahinan boru na marhamulian naparjolo opurita boru si tanggang marhamulian tumarbun opu parisma boru si tanggang nahinan marhamulian tu gurning napatuluhon opu nihot boru si tanggang nahinan marhamulian tu nainggolan pinopar ni Victor si tanggang boru naibaho si dauruk naparjolo opu Javier boru si tanggang marhamulian tu anak ni amang boru nami nainggolan sian siatar napaduahon John si tanggang opu Felix Doli nama rujungolu di tahun 1910 mangalap boru nirajai boru naibaho si takarain sian tiga lingga ina nata adopi di ulauta sadarion yanggo inang namion goarna Teolona boru naibaho tubuh di tiga lingga 15 Juni 1954 Molding 25 November 2020 marumur ma ono pulusia tahun anggo inang namion nungadong 4 tahun marsahid jala bolak balik ma masuk tu rumah sakit molopinoparna 2 bawah 2 boru naparjolo gadang si tanggang nahinan imana moding di tahun 1952 di tiga lingga napaduahon juita si tanggang marhamulian tu marga marpau di lehon tu hatama 2 bawa sada boru tolu hot diina Mariana boru si tanggang marhamulian tu marga malau di lehon tu hatta basa-basa sada bawa do sada boru napapaton
ganda si tanggang dang marhasoho tandobe. Pungu masude pinaukarna sia halak. Molo ulaun sadarion ima ulaun sari matua. Rencana pemakaman di Sipenjo Senin 27 November 2020. Imau pasatami jujur ngulu tu hula-hula nami. Mau lihat tema di tasaluna.